Es gribētu, varbūt Daniela, es nezinu, man liekas, ka tu neliec to nāc pagaid. Tāpēc es izpavisam kaut ko. Nē, es domāju, ka varbūt kaut kas jāsaka portugāliski, ka varbūt visi nesaprot, ko es stāstu. Ko es pirmām kārtām gribēju mūsu visu mazo un daži lielo, kas ir paaugušies jau kādreiz bija mazi un daudz no... Nu, mums faktiski 5 bija 15 gadu atpakaļ šeit. Gan šī mājā, gan Novadesā, gan Brazīlijā. Un daudz tas nav 5, jo mums ir vesela izaugusi jauna paudze, kas ir dzirdējis tikko Brazīliju nostāsts. Tagad mums ir tā milzīgā laime un prieks tiem, kas ir bijuši atkal būt šeit. Un tiem, kas pirmoreiz brauc, nu krātos iespējas, cik vien var. Es nezinu, vai to vajag tu. Jo tāpat nedzirdēju. Es dzirdēju, bet es tā skatos, kas ir. Visi, ja kāds nesaprot, tā prasiet Danielam, jo viņš vienmēr visu zina uzreiz pateiks. Un ko mēs gribētu pateikt jums lielu paldies, bet tas nenozīmē, ka mēs rīt brauksim mājās. Nós queremos agradecer muito pela recepção que nós estamos tendo, mas o fato de nós estarmos agradecendo agora não significa que nós já vamos embora amanhã. Jā, un ja tā ņem, nu kā latviešiem pieņems, es varu teikt, ka mūsu koferos bija pa maz vietas, lai mēs varētu atvest visiem lielu paldies. E como é o costume na Letônia, não é? Nas nossas malas não tinha espaço suficiente para trazer o agradecimento que nós temos para todos vocês. Bet mēs zinām, ka tas, ko mēs jums varam dot, mēs tiešām ar prieku to darām, mēs dziedāsim koncertus, cik vien Rauls mums būs licis un vēlējis, un cik vien jums gribēsiet, mēs esam tiešām priecīgi jums dāvāt savu dziesmas, kuras mums ir, un mēs šovakar ar kādu nodziedāsim. Mas o que nós podemos dar para vocês é a música, e nós vamos fazer tantos concertos quantos forem necessários, quantos o Ralph pedir para nós fazermos, e hoje à noite também nós vamos cantar alguma coisa. Bet, nu, dažas lietas mēs tomēr esam veduši šurp un gribam šodien atdot, lai tas kofers paliek vieglāks, jo Brazīlijā jau kaut ko iegādāties kofers apakaļ uz Latviju. Mas, de fato, nós trouxemos algumas coisas junto lá da Letônia, e agora nós queremos deixar essas coisinhas aqui para poder ter espaço na mala para levar de volta alguma outra coisa do Brasil, porque aqui tem muitas coisas que nós podemos comprar e levar. Un varbūt jūs visu zināšanai mums būtu svarīgi jums pateikt, ka šādu braucienu iespējami tikai, ja tur ir vairāk cilvēku un vairāk, varbūt ne tikai cilvēku, varbūt ar kādas kompānijas vai kādas institūcijas, kas kopā sadarbojās, jo lai mūsu tik lielu daudzumu kaut kur vest un uzņemt, jūs paši zināt, cik tas maksā ne jau tikai naudā, bet arī darbā, un tieši tāpat kā mums Latvijā, un, nu, jā, varbūt. Mas como provavelmente vocês podem imaginar, para que grupo desse tamanho pudesse vir para o Brasil, é necessário que tenha o apoio de algumas pessoas, e talvez não só de algumas pessoas, mas também de empresas, de conjunto, de um sistema que trabalha em conjunto, que pode dar o suporte para que isso aconteça. Jā. Un tieši tāpēc mēs esam pateicīgi gan jums visiem, gan arī tiem cilvēkiem, kas palika mājās, labi mums vēlot un palīdzēja mums šeit nonākt. Un tās ir varbūt divas institūcijas, kurām mums jāsaka milzīgs paldies. Un es ceru, varbūt dažas negācijas, kas kādreiz ir ap to, tās katrā ziņā nav pret mums vai kaut kādā veidā neskādiem mums. Tātad es gribu teikt milzīgi paldies šodien. Varbūt viņiem nedziedot Rīgas domei un Rīgas brīvostai, jo tās divas kompānijas, faktiski tās institūcijas, tur ir tik daudz kompānijas, kas mums palīdzēja pilnīgi reāli šeit nonākt. Nós temos de agradecer hoje a algumas pessoas, tanto aqui quanto lá na Letônia, algumas instituições também, que fizeram muito para que nós pudéssemos estar aqui. Em alguns casos houveram negações, mas nós vamos deixar isso para lá, não vamos falar nisso, isso não vem ao caso. Hoje eu quero dizer muito obrigado à Prefeitura de Riga e ao Porto Livre de Riga,
que foram duas instituições que nos ajudaram muito. Elas provavelmente estão lá na Letônia, não estão ouvindo esse obrigado, mas de qualquer forma nós agradecemos a eles. Un es gribētu varbūt lūgt Ines, mūsu kora draugu un atbalstītāju, kas šodien šeit ir mūsu draugs tiešām, bet arī faktiski pārstāv pie juridiski Rīgas doma, varbūt teikt kādus vārdus šī brīdī, ja? Paldies. E eu quero convidar também a senhora Ines, ela hoje está representando nossos amigos, e não só nossos amigos, mas também legalmente está representando a Prefeitura de Riga, que foi uma das responsáveis pela nossa viagem para cá, e ela vai agora falar alguma coisa para vocês. Es gribu teikt, ka man ir ļoti liels prieks būt šodien jūsu visu vidū. Eu quero dizer que para mim é uma alegria imensa estar no meio de vocês hoje. Bet gatavojoties kopīgi ar Astrīdu un Romānu šim braucienam Rīgā, Mas já em Riga, nos preparando juntamente com Romans e Astrida para essa viagem, es sapratu, ka ir viens ļoti īpašs cilvēks šeit, Brazīlijā, no vārda Esā. eu fiquei sabendo que tem uma pessoa muito especial aqui no Brasil, em Nova Odessa. Un tas ir Ralfs Kļaviņš. É o Ralf Kļaviņš. Un es saprotu, ka viņš ir tieši tas cilvēks, kas jau ļoti ilgstošā periodā ir ieguldījis savu iniciatīvu, savu spēku, savu laiku, savu darbu, arī savus draugus piesaistījis un visus latviešus šeit, lai uzņemtu tās daudzās grupas no Rīgas un no Latvijas. E eu soube que ele é o responsável com a sua iniciativa, com a sua força de vontade, que puxa outras pessoas, consegue juntar em torno de si amigos que dão um suporte para que muitos grupos possam vir da Letônia e passar algum tempo aqui. Un es zinu, ka jums ir ļoti interesanti, kad atbrauc no Latvijas cilvēki un arī dalās ar jums savā priekā un savā mākslā. Bet es gribu teikt, ka tikpat svarīgi mums ir būt arī šeit pie jums. Eu acredito que para vocês é importante que venham grupos da Letônia e mostrem a sua arte, que tragam algumas coisas novas, mas ao mesmo tempo para nós da Letônia é muito importante estar aqui no meio de vocês. Jo kamēr jūs runājat latviski un kamēr jums ir vajadzīgs šīs latviešu dziesmas un latviešu kultūra, tikmēr jūs esiet mūsu Latvijas sastāvdaļa. Jūs esiet daļa no Latvijas un daļa no Latvijas vēstures. Jūs esiet mēs, un tāpēc mums ir prieks šeit būt, un jūs to kopības izjūt. Enquanto vocês aqui no Brasil falarem o leto e tiverem interesse e vontade em ouvir e estar junto com nós, vocês são parte de nós, vocês fazem parte de nós e nós queremos sentir esta união. Un jūs jau ziniet, ka mēs ļoti, ļoti lepojamies ar saviem dziesmu svētkiem. Un tāpēc es vedu Ralfam un es zinu, ka pastarpināti jūs tiksiet paskatīties. Tā ir ļoti liela un laba daļa no dziesmu svētkiem. E eu sei que vocês gostam muito do Festival da Canção, por isso nós trouxemos para o Ralf um livro sobre o Festival da Canção e todos vocês provavelmente vão ter a oportunidade de folhear esse livro também. Visiem liels paldies, kas ir palīdzējuši mums šīs jaukās dienas šeit būt kopā ar jums, un šoreiz es teikšu vislielāko paldies Ralfam. Muito obrigado. Sozinho eu não podia fazer nada. Es viens pats nevarētu izdarīt neko. Mas tem bastante colaboradores, como a Daina, como vários. Ir ļoti daudz palīgu, kā Daina un vēl citi, kas arī uzņēma zēnus savās mājās. Muito obrigado. Paldies visiem por ter organizado tudo isso. Paldies tev, Ralf, ka tu visu organizēji. Bērnu kurs vēl nav tik
privileģēts, lai varētu kā valsts prezidents dalīt dažādas apbalvojumus, bet tomēr mēs izdomājam arī savus apbalvojumus. Mēs gan viņus iegādājāmies, nevis izskalām kādā firmā Vācijā. Bet šī gadījumā es zinu, ka abiem kungiem, gan Danielam un Ralfam, ir Latvijas augstie apbalvojumi. O nosso corpo de meninos ainda não atingiu o patamar do governo da Letônia que pode distribuir ou dar comendas, mas nós também adquirimos uma coisa que nós podemos deixar com vocês. Eu sei que o Ralf e o Daniel já receberam comenda do governo da Letônia, mas nós também queremos deixar alguma coisa. Tāpēc mēs gribētu pasniegt tādu mazu nostalģisku piemiņu, jo, kā jūs ziniet, Latvijas ir jau gandrīz vēsture. Nós queremos deixar uma lembrança um tanto quanto nostálgica, porque, como provavelmente muitos de vocês já sabem, a moeda da Letônia, o lats, já é quase passado. Tāpēc mēs mēģinājām vēl iegūt pēdējo, ko var Latvijā, sudraba latu no Rīgas, kas varētu varbūt atgādināt gan par mūsu vizīti, gan par šīs brīnišķīgās naudas vēstures ceļu. Por isso nós então adquirimos algumas moedas de prata de Riga e que vão ficar como lembrança para vocês da cidade de Riga, dessa nossa cooperação. Paldies, Latvijas! Šī brīnišķīgā vakarā varētu nosvinēt Jāņus, jo kas to zina, kāds laiks būs Latvijā Jāņos. Nós pensamos, falamos que hoje à noite nós poderíamos comemorar também o São João aqui, porque quem sabe como vai ser a noite de São João lá na Letônia. Un tā kā mājas saimnieki Jāņos parasti ir, mājas saimnieki, vai ne to jums jāsaprot, tad mēs gribam mājas saimniekiem mazliet tādus Jāņus šprotas Jāņus. Lilijāna, lūdzu, ko tu esi, Lilijāna? Es kaut kur reklīju. Lilijāna, jā. Nē, tas ir tev arī, katram savs. Es nezinu, cik labi jūs satiekat reizē. Saimnieks Rīta brīžā mūsu koncertos un autobusā, tad Daniel tev var vietas Jāņas veiciet. Mēs notiedāsim vienu dziesmu, pēc tai dziesmē lielajā. Ja kāds smags dziedam bija? Quem souber, nós vamos cantar, quem souber pode cantar junto. Daudz altu dieniņu, laimiņa dieniņu, nišķēni ražēni dzīvojoti, nišķēni ražēni dzīvojoti. Daudz altu dieniņu, laimiņa dieniņu, nišķēni ražēni strādājoti, nišķēni ražēni strādājoti. Tas ir par godu Denisai, jo viņai rītā ir dzimšanas diena. Tas laikam mūsu sveicieniem tā kā viss, bet tā kā mēs jums solījām, mēs jums nodziedāsim, cik jūs gribētu? 3 latviešu tautas dziesmas. Secībā Rīga, Dimdi, Jūriņa, Fraso, Bamba, Dibana. Aiziet, gatavi koris, gatavi visi korespondenti.